Kublai pi baro. Don bon kiba perkhat ba ka Balang Catholic kadai bitang ka Balang Roman Catholic. Kam di kumta. Ka Balang Catholic ka bamut ka Balang Solansar ne universal ka katubya arp sautli ki Balang ne ki autonomous churches ke badan hakeleng-keleng kirimingi ba kirisangi. Ka Roman Catholic Church kadai kawei ne pedeng kini ki arp lightly ki Balang. Bagai ketuk ya bon tam ki para ngeit Catholic habaro ka perthei kumba iwei point r billion. Nalor katapat kumba khat new million tam ki Catholic kidon hakini kwi pat ki apply tili ki autonomous churches syari mingi. But ki badon la kajong karkom le niam narukom. Hendrei ki dei pat ki badon hagabot priya cukup narong. Nadu baka Balang Solansar kasim yakani kantin Catholic ki Kristan kim kwa baka Balang ka susakut tang aksijaka ne tang hakawai aktin ne tang hakawai kisah penriu berkawai culture te kerbaka Balang Catholic kasapriang na Jerusalem sya Palestine nangta Turkey Greece Syria Egypt Libya Albania hari Iraq Jordan Gaza Yemen Iran ya kijihikai berkausan jongka la priang bala express hakipun rukom bala klenru hakipun ketin kumka Aramayak Greek Syrian berkiwei par kikentin jong kijaka haswa baktin Latin kan long ba khampau e baro de lang ba kane kiti sapyang lang ba kitin khlieh balang bagi culture balami hendro tilli ki rights haka Balang Catholic kata ngamut ki rukom le niam le rukom ki theology ki spiritual practice but ki discipline ka kumbi culture ki history but ki jaka jong kibriu ya kene barok kentup lang lakot rights kubang loong ladon kumandau teli ki rights ka Balang Catholic kelum ladon kantu kene teli ki autonomous Catholic Church ki pandun kam bat board kawai na peneng kini ki rights ka kungaktin ka culture ba ka jaka jong ki kini harum ki dai kita ki rights kabanikom Latin right ka Latin Church ne Roman Catholic Church ka pendud kam ya kane ka right baka dei ka bon tam ki pat Catholic hasatla ka perthei na Rome ka priang sa keleng-keleng ki recently Europe Asia but Africa ka right ka baat Alexandrian right ya kane ka liturgy ne rukom le niam ne rukom la yo pateng nengkong na Marcus bakhoi ubadai evangelist baru bishop nengkong ka Alexandria but hadin habot ayo pateng shu khambon na o Basil bakhoi o Cyril bakhoi Gregory Nazianzus bakhoi ki autonomous Catholic Church ki babot ya kane ka right kide ka Coptic Catholic Church ka bala penyeso ina de bat ka Rome house name khat pra sabun riu bat ka pendun kam ya kane ka tin Coptic but Arabic ha ki liturgy ki ka Ethiopian Catholic Church kepadang Shukia Shen house name Araja Kasan naga Ethiopian Catholic Church bat kebalai ka Ethiopian Catholic Church kepadang ha Ethiopia Jerusalem bat Somalia bat kebayaso bat ka Holy See Harom house name Khatpra Sabukandai ka right kebalai ka West Syrian ne Antiochian right ya kene ka liturgy la yo pateng na Apostle Jacob bakhoi ki autonomous Catholic Church ki babot ya kane ka right kidai ka Maronite Catholic Church ka badon ha Lebanon, Cyprus, Egypt, bah Syria, USA, Argentina, Brazil, Austria, Canada, bah ki badon kam ya kikten Arabic but Syriac ha ka liturgy jongki. Kabar Syriac Catholic Church ka badon ha Lebanon, Iraq, Egypt, but Syria, but ha Asia, Africa, Australia, but America ru. Kala yaso ka Holy See Harom house name Khanyo Prakwe kabalai kadai ka Siro Malangkara Catholic Church kabulon menta ha India kabala yaso ka Holy See Harom house name Khatkhandai Laipo bat ka pendun kam ya ka tin Syriac bat Malayalam ha ka liturgy jongka ka right ka basaw kadai ka Armenian right ya kani ru lakot ka Greek liturgy jong Basil bakhoi ya kene ka right apnon kam nagi Catholic ha kibenta jong ka Lebanon, Iran, Iraq, Egypt, Syria, Turkey, Ukraine, France, Greece, Romania, Armenia, Argentina but United States.
Kane ka balang Armenian kalaya so ka Holy See harom nado kapor jong ki crusade. Ka right ka basan ka ka East Syrian ne Chaldean right. Yartili ki Autonomous Catholic Church ki ba board ikane ka right ki dei ka Chaldean Catholic Church ka penyoso bat ka Rome house name Kandreu kandai ku ar bat ka Syro Malabar Catholic Church ka badon ha India ka ba unong seng jong ka udai ku Apostle Thomas ba hi. Ka right ka Handreu ka dei ka Byzantine right. Kidon ku ba khat South Liki Autonomous Catholic Church ki ba board yakane ka right. Kita ki dei ka Belarusian Catholic Church, Bulgarian Greek Catholic Church, Byzantine Church of Croatia, Serbia and Montenegro Catholic Church, Greek Byzantine Catholic Church, Hungarian Greek Catholic Church, Italo-Albanian Catholic Church, Macedonian Catholic Church, Melkite Greek Catholic Church, Romanian Catholic Church, Russian Catholic Church, Lithuanian Catholic Church, Slovak Catholic Church, Ukrainian Greek Catholic Church. Iway pa iway na kini ki Autonomous Catholic Church ki don la kajun kaktin, ka culture, ka history, but ki don hakaleng-kaleng kirimingi. Hey, what happening kini ki jinga pher pa bon baro. Kabasotunat pat kalomba kini baro ki Autonomous Church ki don ha kajing kedup juga Balang Catholic Solansa. Kini ki balang ki don ya ki jogi theology Henry la express pat la kirkom pa pher ki don ya ki jogi sacrament bat bon ko ipat ki jikai ki balong karpang ha ki jinget juga Balang Catholic Henry la express kita ru ha kirkom pa pher upo John Paul ba ar ba ko yuang ka Balang Catholic ka ban ring men sem ki atli ki torjoga ka Balang charimingi barisangi kidai ki benta jo kawei kamet. Habang iong Balang Catholic kamut baro kini ki ang South Liki Balang Catholic ki balong autonomous. Henry berpriang pat ekjikni bagi sumar jupo na Rome. Eniro Yesus Kristus jenama amin. Lada pimpa subscribe ke channel juga jika pale pi ban subscribe ke channel bat dan share ru syak para bagi baro. Or klik ban touch subscribe button, ban bell icon ban your notification, ay ban tabun ki video ki ban sawan. Kublesi bun.